chibai ule voin hi October ni somni paruk sang ni le somni pahni nilai ni nia sagai ni jen le kya state in kana chanchin hianin bulhan tan taila sagai ni jen suibuwa sipai motor pathum boma baina a sipai pariatan thi sagai ni jen suibu township bombuya le zito kho in karat lan sipai motor pathum chu pdf tangrol polin konglaka lambunin bom thun zom antipuaka sipai pariat thi in soman hliama fotak pakhat chu chhede uveka suibu kho puilama hruian hnu le le thu siatani chu baina chu teindi sin sarkat pdf polte zamani tue pdf division te nagani pdf te angbo pdf suibu township te golden triangle golden prince pdf te red peacock force division te red dragon division ayaro township pdf te sbdf battalion khanna le yambalu ba cho sarkat nga pdf te ni mungyole mandale inkara sipai motor pathum bai ani sagai region mungyole mandale inkar konga october ni somni pathum tlai darnga le min somni vel khan zero gorilla min chian pol le g4g pdf polin sipai motor tlan lai chu yuama le nat khriang inkara bom thun som pariat ngot mangin an lo baya sipai thi le hliam chu amngei ma se aza chi a hria chena le ni lo thu zero gorilla polin an soi landmine thian fai tu sipai pakhat sniper ka hlumani mungyole mandale inkar kong puya landmine thian fai na thok sipai pakhat chu october ni somni pali somadar som le mi som panga vel khan thi saw le kan phia inkara zero gorilla pol min chian le gtr min mu pol ten fit zanhi vela tangin sniperin an kapa sipai pakhat ka hlumani thu sia tani aya ro bike chuang sipai pahni ka an ni sagai ni jen ayaro township bike chuang sipai pahni ta chu october ni somni pali jing dar sari le min somli vel khan tol chung pdf 10 parcel bom hangin an lo baya pakhat thi in pakhat po in hliamna taka tuar ti hria tani chu the thlang chu Burmese Farmer Defense Force taman tiger ayaro te nangyo force te angkar force tangrol le tol chung pdf ta kutthla kani mungyu a sipai in kulna mun bai ani sagai region mungyua khalu ton tira sipai ho in kulna mun ma u checket le transport office ta chu tol chung pdf polin october ni somni pathum somadar som pakhale achan vevel khan 60 mm som pani manginan baya sipai thi le hliam om ngai hriat ni ma se aza chia le chanchin kim chang hriat thaila ni lo chu thil theng chu springdove pdf polte god of snake gos te golden eagle force mungyua te Chinduin Defense Force te 5 UG Underground Force te Mungyua Force MYF te Garuda King Mungyua tele Democratic Guerrilla Force DGF Polte ti ani taje sipai operation nei lai bai ni in sipai pathuman thi sagai region taje township sipai operation nei lai force zani vel ta chu october ni somni pali somadar somvel khan taje pdf polin seinan kho inkara lolam bonin bom antipuaka sipai pathuman thi thu taje pdf tenan soi phayu so afir fiak sipai pakhalle pdf pakhatan thi aya state phayu so khuwa city police station a sipai tele thikalu do khuwa afir fiak sipai somthum lai in kwarta chu kareni national defense force kndf pol battalion sompangana battalion lina le kareni army KA le wolf gorilla tangrol pol 10 october ni somni pani tlai khanan baya darkar khatvel anin ka hnuwa firfiak sipai pakhat thi in tam takan hliama chuti rualin wolf gorilla pola mipui sipai pakhat po ka hlumani thu sia tani kogare khopuya in kana sipai somni vel thi in ral thuaman khoma mateya township sipai som panian thi bok karen state kogare khopuya in kana october ni somni pakhat khan military council sipai kem pakhat chu kenele tangrol pol chia phiu operation tenan la a silai pali le ral thuam then khatan khom ti sia tani chia phiu operation eagle brigade thupong tuina soidan chuan october ni somni pakhat tu khan KNU brigade ruk area kogare khopui chunga military council sipai ta chu kotuli army bo elsewa kai roi pol lion battalion tele bu chote ta kai roi kenele joint force tenan kapa darkar ya chung in kap tonin buganana kai roi pol ten military council kem te pakhatan la a firfiak sipai somni velan thi
military council lam hi atur zokan tana wangin thlona tangin voi somnga belanon kap tinan soi kokari khopuya military council LIB somkwa pasari na ten ral thuam lianin mipui chen na laman tongpong ka chiam ba ka thlona tangpo in khochunga boman thlak na sa a mipui zinga mi pani thi in mi somvelin hliaman tura puithiam sikul le chen in somvela chhia ti riatani chutiang bokin Mandalay region Mataya township GPUPin khobula operation nei firfiak sipai te po October ni somni pani Jingkar Khan PDF 10 landmine nan baya sipai officer pani telin sipai som pani anthi ti riatani he firfiak sipai te hian chau sele khuwa halin GPUPin kholama haral thum lian ka pin lu chhualen tuma chuti lai tak chuan konglaka PDF 10 landmine kaminan lo changa an bailen na firfiak sipai som pani anthi ani he firfiak sipai baitu tangrual pol te hi Natso Underground Revolution Army te Nagal Nginaw PDF te Taiteng Underground Revolution Army te Zamani PDF te Down Army PDF te le MDY PDF Mongol Squadron 10 ni Mandalaya sipai motor landmine na bayni in sipai palian thia Kogareya inka na sipai somni paruk thi in PDF mi pathuman thi Mandalay region Amarapura township Thongbole pin ulwen inkar Tamau sei khobul Mingla bridge paltlangatlan firfiak sipai for som panga chuanna for takchu October ni somni pathum chamadar somvel khan PDF 10 landmine pahninan baya sipai pali chu bompuakin vorchuakin an thingala hliam tuarpon omnual ti riatani he firfiak sipai motor baitu PDF te hi Generation G Power GZP Mandalay te Mandalay Urban Guerrilla Force tele Patenchi Township Local PDF 10 ni chutiang bokin Karen State Kogaray Township Township in le miauchia in kho inkara October ni somni pakhan le ni somni pani niya firfiak sipai tele kenele tangrol polte inkara chuaka military council sipai somni parukan thia PDF mi pathuman thi bok thu ganong operation 10 thu suan siam firfiak military council te hi ganong operation te KNDO brigade ruk battalion ruk na te chiaphiu battalion thumna te kenele battalion somni pasari na tele FRF tenan bairona military council lama sipai somni paruk thi in som pani velan hliama kanong operation lama suikau khuale khale tatan thia FRF lama mano thi boka sipai tral thom lian ka wangin puithiam pakhata thi ba ka PDF mi pasari le tual chung mi then khaten liaman tuar bok ti riatani pakho ku check gate baina sipai panian thia Kogaray police station le LIB somkwa pasari drona baina a sipai pathuman thi Magwe region pakho ku khopui hel na kong le miau tet kho in to na check gate ta duty firfiak sipai ta chu October ni somni pathum somadar som le achan ve khan PDF 10 rocket launcher paninan ka pa sipai panian thi firfiak sipai check gate bai tu PDF ta hi yejacho revolution group YRG te Urban Underground Revolution Force UURF te Swenia mi PDF te King Cobra le Down Nginaw 10 ni thu YRG 10 thu chuan siamani chutiang bokin October ni somni pathum tlai darli le mini somnga panga khan Karen State Kogaray Khopuya District Police Station le Military Council LIB somkwa pasari ta chu Lion Battalion Commando Special Force 10 drone inan baya sipai pathuman thi ti riatani Angry Bird Drone Rangers te Swebo Dragon Drone Force tele Arms Drone Force Lion Battalion Commando Special Force Tangrol 10 Kogaray Khopuya firfiak sipai te in kulna District Police Station le Military Council LIB somkwa pasari ta chu drone in minute somni chungan baya Military Council lama sniper pakhat telin sipai pathuman thi thu Lion Battalion Commando Special Force 10 thu chuan siamani Butalian Township Machin au khulu chuani in mai se pakhata thia mi pathuman hliam firfiak sipai 10 bom kamna motoran hala wangin boma puaka sipai pasarian thi Sagan region Butalian Township Machin au khua October ni somni pangatuk darnga vel khan firfiak sipai 10 ral thuam lian ka pinan luta tual chung mi pali ta chu firfiak sipai 10 chan lewang omlovin an ka pa kum somli pani mi dong yolong ya thia midang pathumin hliam tuarin namdo inan enkol ti riatani an ka hlum tak dong yolongi leina nai tanan soidan chuan
kan khuwa ron lu chhuat tumin ral thuam lian an ron kapa ral thuam lian mangin mi puitamin bayani permai kan khomi te hi leilet lo siam ei zong min ran de uve kan nia politics a po tu ma kan in nam hnoi lo tuna chon kan tha thiam to kan la dam chung chu heng ui chau te hi kan beilet ve to don dam chung in kan beile tang ti na soi majin au khuan hal nu hian an khopon lama motor pakhat le bike panga pon hala chumi nu chuan majin au khobul loka butalin pdf te kem mandula battalion khana te kem lu chuin an hal le a chu wang chuan pdf ten thung rul nan motor pakhata boman kama chu motor chu firfiak sipai ten an hala in apuaka sipai pasarian thi ti in bunin chi ana soi a soi zel dan chuan heng ui chau sipai te hian dalan te report awangin kan kep anon beidon ti kan hriat lok awangin kan lo in buat sei lok sa a jingdar nga vel anon kala kaini lam chuan inral rin nan silai voi khat kan met puaka kan in sa seng kan rin ang ngein kan kem bulloka motor pakhat chon ron hala bompuaka wangin ui chau sompanga in hlemna takan tuar chung jinga mi pasari ai tlem lawan thi ti in phayati ten min shil ti na soi he firfiak sipai te hi bompuaka wang khan thi le hliam am nola wangin kal zel thei to lovin butalin khopui laman kir le ti ria tani mu mau tang sipa operation thuang thuma nei military council sipai te arwala bayan nia anthinual miawaria po sipai palian thi kachin independent army KIA brigade thum control area kachin state banmo district mu mau township longjia tlang lampan operation thuang thuma nei military council sipai ta chu october ni somni pani chundar som pani vel khan KIA brigade thum battalion som pangana ten arwalin an baya anthinual momau base military council LIB zalile samthum pasari na sipai te hi anthinual ti ria tani firfiak sipai lam thian tama wangin tlailama le zan lama michina khopui northern region military headquarters satangin thlona tang le ral thuam lianin antong pongka chiam ti ria tani chutiang bokin miawri township in ka na firfiak sipai palian thi thu corporate operation te hena tanga ria tani october ni somni pani jinglamdar kwale chan ve tanga tlailam thlengin firfiak military council IB somli pali ta chu kenale battalion somni pasarina corporate operation tele brigade ni na ten kar chenan ka rona military council IB somli palia sipai palian thi kenale tangrol pol lamero tuma hliaman omlo thu corporate operation ten thu chu an siamani rengun le pagoa venglal le dalam te ka ni in mi pangan thi rengun swepita township swepita venglal office chu october ni somni palitlai dar thum le mi somli panga khan northern district pdf tele rengun urban gorilla army YUGA MO7 eagle tenan kapa he office a hian venglal umin ta na le anupui mala moile office staff mi pakhatan omti ria tani UG Paul tenan soidan chuan tlaidar thum le mi somli panga vel khan kan kapa venglal chu thilo anupuya ro thia office staff pakhat point hliam atur tin an soya he venglal officer mi khwal report tale hriat puina le khala tu te hena venglal hian adu za sumadil thin ti ria tani chutiang bokin rengun swepita township Joshua bus stand bulaku wazuar dalan near siat nu pa te po UG Paul the Salvation Revolter Force 10 firfiak sipai tenen in koplo turan warning fo nu po azom dulo wangin an da tha ti ria tani tin pagori gen Yerasi township padaukin co-op teko khuwa firfiak military council taruat venglal ne miwa chu Yerasi gorilla force tenan kapluma an ka lain venglal nupuin alo beile ta wangin ani po chun kap vea hliamatur ti ria tani tin october ni somni pali chomadar som pakhat vel khan Pokkham township leku khoblal zowena po P district PDF battalion sangthum zaruk pakhatna division khatna yoma yaza force 10 leku chunga boisom pakhatan kapa amuna thi ngal thu pagori jen PDF 10 thu chon siamani KIO din cham kumsamruk panina lomna man lain military council sipai ten boman thak thuta artist tiamin ipui somriat velan boral kachin state thakan khopuya october ni somni pathum zan daria lebni somli khan kachin independent organization KIO din champha kum somruk pani na lom na hun konsatan buat saina anang pa huna
military council ten jet fighter-in bom an thlak thuta artist tiamin mipui somriat velan boral thu kachin news atanga hria tani tol chumi pakhatina soidan chuan phakan khopui brigade kuaten konsatan buat saya zandar kwa vela military council ten jet fighter-in an bom thuta artist tiamin mipui somriat velan boral chunglama tangin anon bom thuta tina soi military council ten bom na hian kachin zai thiam lar tak awra liale ki bodis ko kin aten borala hliam tuar zinga hian musician mi pasari le film star zodayan le KIO officer te pontela thita mi somriat te hi nimin october ni somni panga khan christian dan angin an phum vek to ti sia tani tin heng mi somriat line thi chungchang le na tu doctor nepiro zambutiri township tapin swethi venga cheng nepiro hospital khumzathum omna thok doctor captain cho phongminan a facebook a RIP ti thua po sawangin sipaitenan mana indop na munan hruai anu puyaro boruak thli thlain damdo ina thok staff te ina biruk thu sipailam hnai vai te hena tanga sia tani phakan KIO function neina bom thlaka wanga thina a military council in mo aphurang ti in US le EU polten warning an ti chuak Myanmar ram marlam kachin mipui ta pun khom na mun pakhat chu sipaiten airstrike kan nei wangin mipui tam taken nunan chan thu sia tani nuwa US le EU European Union polten he thil senga hian military council in mo phurna langai turani ti in Myanmar ram om embassy le mundang om embassy ten thu chho in tom siama phakan huna bom thlangna chu international humanitarian law in atarlan civil mite ven himna turti mo phurna paljudna chiang takani thu chhuwa chuan an tar langa thunai na la tu sipaiten chuan lam tur po om lova mipui poisoi lo ten beina wang hian rampuma har sana to kan tam to a chung ta chu sipai thunai tu ten amo an phur turani ti in embassy ho chuan thu chon siamani chu thu chu Australia te Canada te Myanmar to EU office le European Union ram Czech te Denmark te Finland te France te Germany te Italy te Netherlands te Spain le Sweden rambaka Norway te Switzerland te UK le US rama Myanmar ram kai hnoi ambassador ten mingan ziak nan ani chutiang bokin US le EU member ten thu chua khau angrang takan chuala in Myanmar to UN office lam chuan Myanmar ram chu lauthon omdin huna om thu chua in military council mingpo tar lang lovin security force te che dana wangin mo an phur turani tirungotin antar lang thungani military council ten jet fighter an bomna a mipui zani chuangan boral thu NUG in thu chua siam military council ten sarkar nan lakhnu kumkhar le chan ve nu hian jet fighter in tum zani le samthum velan bom to a mipui zani chuangan boral to thu NUG chuan an thu chuan tar lang october ni somni pathum jang khan KIA brigade kuaten anang pa khua KIO din champha kumsam ruknan lom lain military council ten jet fighter palinan boma military council ten an baina hian artist ten kattale mipui an boral na chungchanga NUG chuan thu chu siama KIA sipai tiamin kachin zai thiam lar telin mi somnga velan borala hliam mi za velan om thu phakan khopui tol chumi pakatina soya NUG chuan heng boral ta ta hi an ham thana tur le international dan anga man lak don thuan soi kumsang hele somni pani September ni som paruk khan Sagan region Tapeyin township liyet kong khua sikula military council ten jet fighter an baina a no pang pasari tiamin mi som palin boral to a hetia thlakataliam to nuwa mipui om khomna konsan na huna boman thlak le wangin mipui an boral nuala heng hi thil rap thlak takani ti in NUG chuan athu chu atar lang military council te hian mipui te ti chimit tumwanga beiliaw liawan nia hemi chungchanga hian UN le ram sang ten action la turan ngen thu antar lang bokani Kachin state military council thupuang tu immigration minister Owen Ye thuna chuan KIA brigade kuaten anang pa khuan bom chungchanga hriat chiana nilawa hliam tuar te tan atul angin kan tan puyang ti in RFA media shil ani KIA KIO le Alliance Pol Pathum AA tilna ten bei pui thla kan tum tan
Kachin Independent Organization KIO Shuai Tu General in Bala Chuan Myanmar Rama Sipaiten Lalson na titop turin politics le in dawlama taktik thar manga malak chun zaman tum thu mi puisia ta soi chuaka KIO KIA din champha kumsamruk bani manga thu soina General in Bala na chuan politics le in dawna lama taktik thazok manga malakani tur thu le ramchung thuneina zongjong sipaiten an pumbil na titop tura revolution pol sang ten tran hawanga ithu soiba ka mi puilama po mani theina zon thewa tan la turina soya chutiang bokin ral thuam keng pol pathum in sui khom alliance pol taang army TNLA te kukan army MNDAA tele arkan army AA te po in military council in airstrike manga mi puinu na rong takalak sak chungchanga thu chuan siam ngala tangrual pol pathum te chuan firfiak military council in liking or sena ordum in kara a omna a om hle hle lawa inrin le hun le in lungruala malaka thilti tur chu tun hi ti ngal mai hunani ti na puang chuaka chuti rualin military council che dan chu tun ma zong ai na ronga Myanmar mi pui zong zong in ring renga en thlak ngai ang bokin khovel ram dang po in en chiang action lak ngai telak ngal zela tul thu an soi bokani mi pui te thana nan man jet fighter le helicopter pilot taming sompanga ti chuale ani firfiak military council nuai thok mi pui te lai nana nei lawa bom thlak na nan man renguna jet fighter le helicopter pilot mi sompanga taming list chu operation spitfire 10 October ni khat khan atum khanna nan ti chuak to a October ni som pathum khan atum ni nan ti chuak le in nimin October ni som ni panga khan atum thum nan pilot mi som panga taming list an ti chuak le a chung ta chu pakhatna captain turain soa panina captain choya zoa pathumna captain aung chomina palina captain lengwin bua pangana captain choya yina parukna captain zozo awa pasarina captain miozania pariadna captain tengtan pia pakuana captain wingko kulata somna captain phaimiat laya som pakhanna captain countheta som panina captain yan nai thuna som pathumna captain ziyamina som palina captain chojin yowa som pangana captain phyotu zo tanni ERO ne na tanga don ral thuam hluite PSPT tenan siam tha Ethnic Revolution Organization ERO pola tanga don ral thuam lian le te hluideu to le siam that ngai te chu siam tha a mamo jok na hmuna pe kani thainan ro manna siam ani thu PSPT People Soldiers Product Team tenan soi PSPT pol chuan tundin hmuna bom ka chhuwa thai chi ra po bom te UAV bom drone bom le SR1 submachine gun siam thatna project chu NUG nuaya Ministry of Defense MOD nen thaunan nei meka ERO pol te hna tanga don ral thum hlui to ta chu siam that zoni vele ral thum lam mo zol na hmuna pe kani dona PSPT pol hoi tu pakhat chuan kan tumber pakhat chu ral thum siam that than khat chu PDF ho te hna pe kani PDF ta po in ral thuam lama in dei lo na le har sannan nei ni chuan kan tat pi chak rang bokani ti na soi CDM atanga nan CDM omle ta mantlak lo sipaite wangin kaini CDM sipai ming hian ti chelea revolution a hian CDM sipaite pon telani ti mi puite ria tir kan du bokani ti na soi bel bok People Soldiers Production Team PSPT a hian CDM sipai kai hoi tu ten tela chuba ka civil mi ral thuam siam na lama tuile mithiam te telin ral thuam ba ka technology lam thlenga tanpuina mamo pol sang te hena tanpuina pek tura din ani dalante wangin pale township PDF camp bai ani sagani jen pale township phalan pin khobula PDF camp chu October ni somni panga chundar kharvel khan military council sipaiten jet fighter pani le helicopter tanginan ka pa PDF ta chu himdam takinan tlan che thai veka PDF te man dalante ero military council ten an hruat chuak ti sia tani PDF hruai tu pakhatina soidan chuan atir chuan jet fighter pani in min ron ka pa helicopter pani in sipayan ron sobbok kaini lam chuan thu kan don loka wangin kanin saseng thaya kan kem chunga kan thian mek PDF te chanchin report pe tu dalante chu an hruai chuaka ral thuam kan siam chona in le
kan office an hal kang ti na soi PDF te ke man be nu hian Firfiak Military Council ten dalan te chu helicopter phurin Northwestern Military Command Headquarters lama an phurti hria tania tua chungi puite ro tun thlengin sahimna zongan tlan siat na laman lo oma an la le le hlom lo ti hria tani min chiana Military Council te gas pipeline bom hria tani Mandalay Region Minchian District Minchian Township Military Council gas pipeline chu Minchian District No. 5 Battalion Division ni Commander MGN 35 Paulin anti chiat thu hria tani chu gas pipeline chu Military Council in ngana lian ber pakhat ni in October ni somni pani zan daria le chan vevel khan voi khat October ni somni pathum tlai dar thum le min nga vel khan voi khat ti puania MGM 35 Polar hoi tu kunoi mayan soidan chuan SSC ta na in ngana poimo tak pakhatani awangin kan ti puak ani SSC rin chan engthil po warning pelok lovin ti tur om chu kan ti ngal zel dona pipe quality lo thaphiana voi ni lai kan bayani tina soi Mogwe Region Mimbu Township man tamphia dila tanga Mandalay thlenga thlunzom MOGE gas pipeline chu MGN 35 pole busa gorilla pol tang rolin ti chia tun thlengin sipai lamin engtin man lo khoi zui lo ti hria tani October ni kwa po khan MGN 35 Polin ngiong kaya khuwa tanga pangyu khuwa swa sama chua san sipai ho chuana motor pasari chu talo khopui min chian le nabu ya inkar konga bom thun zom manginan baya sipai paruk thi in somni veran liam thu hria tani Myanmar tangka blacklist apuana ni hnu in ahlunna thlaniam zual FATF Financial Action Task Force chuan Myanmar October ni somni pakhazan khan sumchung changa blacklist apuanga October ni somni pani khan Myanmar chat hlunna na satakina tlak niam thu hria tani blacklist apuan ma hian US dollar khathi chat sang ni le zakwa thleng thina ni lain an pon hnu zanlai tangin US dollar khathi chat sang li tanga sang ro kai dora pon lam re chuan dollar khata chat sang rok zania tanga sang rok le zali thlen man thu mizima media chuan atar lang sumtlak niamna inflection hi economics zirna tang chuan chan sang sang awangin hlom lian tak pani demand pull inflection le cost push inflation tinan thena thil siam chhona ayama mona tam wangemo leidon tama wanga thil man sang hi demand pull inflation ti nia tuyal theimana sana thil dang siam chhuaman le bungratul dang leina man sang thin hi cost push inflation ti ne bok FATF 10 blacklist san puan ta ka wangin Myanmar ram chung le pon om ten har sanan tong sa thaya bank account chung changa boinan to zwal zel don thu business mi tenan soi ani khetet media in October ni somni pathuma sipai thiza le PDF thiza report ala khom danin current state Kogoria October ni somni pakhal le ni somni pathum khan sipai somni paruk thi in PDF mi pathuman thia Mandalay Region Mahlaing Township sipai pahnian thi Mogwe Region Pakhokua sipai pahnian thia current state Kogoria tlailama in kana sipai pathuman thile Mandalay Region Amara Township sipai palian thia Sagan Region Kata sipai pahnian thi Sagan Region Miaung Township sipai pakuan thia Mandalay Region Mataya sipai som pahnian thi Tanintai Region Te chawa sipai pakhata thia Mogwe Region Nanmawa sipai pakhata thi current state Mumaya sipai somnian thi boka heti hian October ni somni pathuma sipai thiza le PDF thiza khetan media report ala khom danin Military Council sipai somria le pahnian thia PDF lam mi pathuman thi ani tin October ni somni parukhan Military Council sipai som paruk thi in PDF mi pakhata thia nimen October ni somni panga khan Military Council sipai som pasarian thia PDF mi pakhata thi bok ani khati jong khabaina chanchin thar kan ngai thlak the chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye